Ndagusuhuje wowe inshuti y'akadasohoka dukunda kubana hano kuri Rock Media TV. Nge nitwe Musi Madison hano uri kuri Rock Media TV. Mu biganiro byacu byiganjemo ibya politike, imyidagaduro, siporo, ubukungu na diplomasi. N'ahandi wabisanga usibye hano kuri Rock Media TV. Reka nkushimire ko amaze gukora subscribe. Ukaba amaze kwinjira mu muryango mugari w'abakunda Rock Media TV. Wahageze. Aha hari amakuru yihutirwa ugomba kumenya. Abasenga musenge, abajya ku mavi mujye ku mavi, naho ubundi ibintu bikomeje kudogera. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo imirwano ikomeje kukara cyane. Ikindi wamenya nuko Uhuru Kenyatta yatumije inama y'igitaraganya yiga ku mutekano muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida wa Republika Paul Kagame yamaze kugira idakari muri Senegal. Aya makuru niyo ngiye kukuramburira ukagenda uyumva yose uko yakabaye. Ntujye kure, nge nitwe Musi Madison. Republika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kuba imirwano ikarishye cyane hagati y'emu 23 ndetse n'ingabo za Republika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ifatanije n'ingabo zikomoka mu mitwe yitwaje intwaro Mai Mai, Nyatura, FDLR, Rwoditabara ndetse n'izindi. Ibi bikomeje kuba imirwano ikomeye cyane aho bari mu birometero 2 uva Kicanga werekeza mu mujyi wa Goma. Ubwoba ni bwinshi, ingabo za FARDC zikomeje gukaza umutekano cyane, gutekereza ko uyu mujyi wa Goma nawe ushobora gufatwa mu minota mike cyane. Benshi mwari muzi ko Papa Francisco nagera muri Republika ya Demokarasi ya Kongo imirwano iri buze kuba yahagarara, Kongo ikaza kugarura amahoro. Nyamara ibi siko byagenze, n'ubundi imirwano imeze nabi. Ibintu bikomeje kudogera cyane ko rwose Republika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko yamaze gufata ingamba zikomeye cyane kubyerekanye no guhiga inyeshyamba zigiye zitandukanye, ndetse hari nyinshi bagiye bafata bakagaragaza n'amashusho yazo. Nyamara M23 ikomeje kubabera rwose umugozi, birakomeye. Ikindi naje kukubwira, nakubwiye ko Perezida Kagame yageze muri Senegal mu nama yiga ku iterambere rya Afrika. Aya nayo nama makuru tubuze kuba twakugezaho. Tundakubwire ko Uhuru Kenyatta yatumije inama y'igitaraganya yiga ku mutekano wa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Ntujye kure, bahafi musobanurira amakuru yose nk'uko. Uhuru Kenyatta bahoze ari perezida wa Kenya, akari nawe muhuza mukuru mu biganiro byo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Yasabye ko habaho inama yihutirwa y'abajyanama ba EAC mu gusuzuma ibibazo by'umutekano bikomeje kwifata nabi muri iki gihugu cya Republika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu burasirazuba bwa. Itangazo ryaturutse mu biro bye rivuga ko tumije iyo nama ikitaraganya kubera ibibazo by'umutekano bikomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane mu ntara ya Ituri na Kivu y'Amajyaruguru. Ahavuga ko imirwano ikomeje ndetse n'ubwicanyi bukaba bukomeje gufata intera bukaba bwibasira abaturage. Uhuru Kenyatta yongeye gusaba imitwe irwana guhita ihagarika imirwano no gusubira mu birindiro byayo no kugisha inama hagamije guhosha amakimbirane akomeje gushyira abaturage mu kaga. Itangazo rigira riti: umuhuza ashyize imbere inzira iganisha ku mahoro mu burasirazuba bwa Kongo, kandi ahamagarira abayobozi bose bo mu karere ndetse no mu miryango mpuzamahanga gutanga ibitekerezo byabo mu buryo bwa politike no gushyigikira ishyirwa mu bikorwa by'inzira y'amahoro y'i Nairobi iyobowe na EAC ihagarariwe hagamijwe kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gitondo cyo kwa kabiri tariki 31 Mutarama 2023 imirwano ikaze yongeye kubura mu mujyi wa Kicanga hagati y'ingabo za leta ya Kongo FARDC ubwo zageragezaga kwirukana umutwe mu 23 muri ako gace. Muri bwa kaka gace kamaze iminsi rwose karigaruwe n'uyu mutwe mu 23. Republika ya Demokarasi ya Kongo yasohoye kandi itangazo ryirukana abasirikare b'u Rwanda bari mu buyobozi bukuru bw'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ziri mu butumwa bwo gushaka amahoro mu burasirazuba by'icyo gihugu bifite icyicaro i Goma. Itangazo ryashyizweho umukono n'umuvugizi w'ingabo za Kongo General Major Ekenge Bomusa Efomi Silvania bivuga ko ngo mwanzo wafashwe kubw'impamvu z'umutekano.
ikinyamakuru The East Africa kivuga ko iryo tangazo ryagejejwe ku buyobozi bw'ingabo za EAC ziyobowe n'umunyakenya General Major Jeff Nyaga. Itangazo rigira riti kubw'impamvu z'umutekano Republika Demokarasi ya Congo yategetse ubuyobozi bw'ingabo z'akarere EAC gukura mu gihugu abasirikare b'u Rwanda bari mu buyobozi bukuru bw'ingabo z'akarere bafite icyicaro Goma. Uyu mwanzuro uje ukurikira amagambo akomeje kuvugwa n'ubuyobozi bwa Republika Demokarasi ya Congo kukuba u Rwanda rukomeje gutera inkunga umutwe wa M23. Ni mu gihe u Rwanda rwakomeje kugaragaza ko nta ruhare na ruto rufite mu bibazo biri muri Republika Demokarasi ya Congo, ahubwo rugasaba iki gihugu gushyira umwete mu gushakira umuti ibibazo by'umutekano muke bibiwugarije. Ingabo ziri muri ubu butumwa bwo kugarura amahoro zituruka mu bihugu birimo Kenya, Sudani y'Epfo, Uganda n'u Burundi. Ikindi nakubwiye nabwiye ko kandi Perezida Paul Kagame yageze Dakar muri Senegal tariki ya 2 Gashyantare 2023 mu nama mpuzamahanga yiga ku iterambere rya Afurika. Amakuru yatangajwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu avuga ko Perezida Paul Kagame yitabiriye inama iba kuri uyu wa 4 tariki ya 2 Gashyantare 2023 ikibanda ku ishoramari mu bijyanye n'ibikorwa remezo ku mugabane wa Afurika. Iyi nama yatumiwemo Perezida wa Senegal Macky Sall akaba na Perezida w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Iritabirwa n'abayobozi batandukanye barimo abakuru b'ibihugu, abayobozi b'ibigo by'imari n'ubucuruzi n'abafatanyabikorwa mu iterambere rya Afurika. Perezida wa Senegal Macky Sall uyoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe niwe wateguye natumira abakuru b'ibihugu muri iyi nama. Iyi nama yabaye ku nshuro ya 2 ikaba izasiga hari ibyemezo bifashwe byo kongera ibikorwa remezo biganisha ku iterambere ry'umuturage. U Rwanda na Senegal bisanzwe ari ibihugu bifitanye umubano mwiza. Ibihugu byombi byatangije ubufatanye mu ikoranabuhanga Smart Health Card rizajya rifasha abaturage b'ibyo bihugu byombi kubika no kwerekana amakuru yerekeye ubuzima bwabo aho bikenewe bitabaye ngombwa kwitwaza impapuro. U Rwanda na Senegal byasinyanye amasezerano y'ubufatanye mu gutangira gukora inkingo za COVID-19, malaria ndetse n'igituntu. Ni nyuma y'aho ibi bihugu byombi bimaze gusinyana amasezerano n'ikigo BioNTech ndetse na banki y'ishoramari y'Uburayi. Birumvikana iyi ni inama izasiga hari byinshi byizwe hagati y'abayobozi b'ibihugu bigiye bitandukanye. Reka mbashimire ko twabanye muri iki kiganiro. Nge nariye Musuma Dizoni wari kuri Rock Media TV. Ndagushimiye cyane.